अहानबदा मरुओइबा पाव ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस नौना अमुक सेमले हाइना नौना सेमलबा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइनाम इबो चौबना फोंदोखरे इनर मणिपुर मिरेप ओइना चोंथोरकिबा सिंगी मनुंगदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओइरिबा आरके सोमरेंद्रना महै मसिंगी थाकता ख्वाइदगी नेमबा मिरेप ओइरे कांग्रेस की मतमदा मियाम की मरक्ता खाइबुम ताननबा सिल्लगा थनमी हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मिरेप ओइरिबा डॉक्टर आरके रंजना फोंदोखरे अमदी ngasi लेंगाक न पीबा CMHT की कार्ड पाइरबसु हॉस्पिटल दा एडमिट तौरुबददी मदुगी कानबा लेतबना CMHT की सिजनफम खंगद्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज मीटिंग ताबिरी बसिंगबु लुचिंगबिना तरामना ओक्चरी हौजिक मियाम दा पाउ संदोकना पिजरी हौखिबा मार्च कुनगा माथोइदा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस मुथत क्रबसु मार्च कुनगा तरेता अमुक नौना सेमले हाइना सेमलबा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइनाम इबो चौबना फोंदोखरे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउमी सिंगा उनबा अमदा इबो चौबना मखा तारदुना हंदकता NEIDP दा नौना चंगखिबा डॉक्टर इबो हनबिना ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी पुंगमुत मुथतले हाइना मार्च कुनगा माथोइदा फोंदोखिबनी डॉक्टर इबो हनबिदी मतम खरगी ओइना कांग्रेस ता चंगलखिबनी हानदगी कांग्रेस की दमकता लेरिबा मेंबर सिंगदी कायदना अदुमक लेरी मरम अदुना मार्च कुनगा तरेता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट गायखंगमना याबीदुना मेंबर कुंठा निथोइना साबा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी नौना सेमले डॉक्टर इबो हनबिना ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मुथतले हाइना फोंदोखिबदु मसागी नुंगाइतबा अमदगी लाउथोखिबनी ओइनाम केंद्रदा खुंगम कुनगमरी पोलिंग स्टेशन कुंठ्रागा मापन लई लाखलिबा तरह सुबह लोकसभा इलेक्शन की इनरदा कांग्रेस मिरेप ओइना पुथोकलिबा ओइनाम नवकेशोरदा अतोप केंद्र सिंगदगी फंगलिबा वोटर मसिंगदगी ओइनाम केंद्र की वोटर मसिंगना हेना फंगननबा होनगनी फंगसु फंगनी नौना सेमलबा ओइनाम कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइना महाक लेरे अदुगा वाइस प्रेसिडेंट वाइखोम डेविड निंगथौजम इंगोचा थोकसोम सूर्यबोरो थौदाम पिसक अमदी थोकसोम नोदिया याउरी हाइकी भोन बिसिंगोना ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी मुथलेना तांक्रमात मार्के तांक्रमात हाइबदु चुमनगी मागी मसागी नुआयदब पेंदब मदुगी लाउथोखिबनी लेहौरिबा अखोई हौजी नौना मार्च की तांग कुंतरेता श्री काखमजरबा प्रेसिडेंट काखंगम जी अमसुंग लोनाना अखोई एस जितेन सिंगना थोपीबा अरुगुनबा एप्रूव तोरबा सिदा करिमा पुंगोयबा ओइनाम केंद्रगी खुंगंग तरागा मरीना साबा खुंगंग असिगी अरुगुनबा अखोई पोलिंग सेगमेंट पोलिंग स्टेशन कुंथ्रागा मापनदगी अरुगुनबा सकनायरबा वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह मयाम असिगी पुन्ना लाकदोइबा 33 सुबा लोकसभा असिदा श्री अखोई कैंडिडेट ओइरिबा श्री ओइनाम नबकेश्वर सिंह रिटायर IAS चीफ सेक्रेटरी सु ओबिरमनबा अदुगा सेमबु डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनसु लैरिबा अखोई खुदिंगमना अपांग कन्ना हेना सुपर ओइना यामना मसिंग यामना फंगना बोट खोंगनी हाइबगे अदुगुम असिब थाजब लै थासी की तरह निपान पांगथोकदबा तरह तरेत सुबह लोकसभा मिखलदा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइना चोंथोरकिबा सिंगी मनुंगदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओरिबा आरके सोमरेंद्र एलाइस काइकुना महै मसिंगी थाकता ख्वाइदगी नेमबा मिरेप ओइरे मिरेप तरा माथोइना लंबा तौनगदोरिबा इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेप सिंगना मरी लैनबा आरोदा नॉमिनेशन फाइल तौननबा पिसलखिबा रिकॉर्ड की मतुंग इना इंडिपेंडेंट मिरेप ओरिबा आरके सोमरेंद्र एलाइस काइकु सुपनतगी क्लास 10 खक्ता पास तौरे हाइना पल्ली अदुगा अतै अतोपा इंडिपेंडेंट मिरेप अहुम वाहेंगबम पबित्रो एम टोमटोम सना अमदी MD इलियास खाना क्लास 12 पास तौरे हाइरी बीजेपी की मिरेप ओरिबा डॉक्टर आरके रंजन की महई की थाकना PhD INC की मिरेप ओरिबा ओ नवकेशोरना MSc फिजिक्स MDPF की मिरेप डॉक्टर G तोनसना शर्मना PG हाइड्रोलॉजी NEIDP की मिरेप ओरिबा आरके अनन्ना LLB MPP की मिरेप ओरिबा ओ जुगिंद्रोना BSc अदुगा CPI की मिरेप ओरिबा डॉक्टर M नरना ग्रेजुएट इन होम्योपैथी नि हाइरे
कांग्रेस की मतमदा स्टेट असिदा लेरिबा मियांगी मरक्ता खाइगुम ताननबा सिल्लगा थनम्मी हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मिरेप ओरिबा डॉक्टर आर.के. रंजना फोंदोक्रे वाफम असिंग असि लमफेल लेबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वांगांगलोय ओरिबा सी.एस. बिजोय की युमदा पांगथोखिबा मिड आवर कैंडिडेट की थौरमदा फोंदोखिबनी बीजेपी उरिपोक मंडल न सिंधुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु ओरिबा राज्य सभा की एमपी खेत्रीमयुम भवानंदा बीजेपी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एल कामनी शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एम तोम्बी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की बीपी जोटिन वाइकोम याउना लुचिंगबा कयासु सरुक याखी उरिपोक केंद्र की मनुंग दलैबा मियोय कयाना सरुक याखिबा थौरम अदुदा लुचिंगबा कयाना वांगांखी मिरेप ओरिबा डॉक्टर आर.के. रंजना मखा तारदुना ngasi leipak asida nungsiba saba kayana chahi kaya leipak asi lengak lambana kari fibamda thamlambage haibasi khanglaba ngaktani apunba bharat pu macheta na thugairamba kanagi matamdano state asisu kanagi matamda manipur gi saruk miram da pithok lambage asigum laba leipak sigi mang naba sinba kangbu aduda makhata na leipak asi sinakhigadra ing lising ani ga tara mari dagi bharat narendra modi na prime minister oirakpadagi ngasidi bharat asuki matik ahongba lakle haibasi miyam na khangnarabani अमरोमदा एन बिरेना लुचिंगबा लेंगाक अमा स्टेट असिदा लेबदगी लमदम असिदासु अहोंगबा कया लाकले लाकदौरिबा मिखल असिदा मोदी की मपांगल कनखटननबा बीजेपी की मिरेप थागतपा मथौ ताई स्टेट असिगी मियांगी याइफनबा थबक थौरम कया पाइखटननबा म्यूट अमा ओइना थागतपियु हाइखि होकिबा लिसांग सेदा पानगिबा पार्टी अदुगी प्राइम मिनिस्टर ओइरबा भावदा अखोइसी मणिपुर के अदुगुब पोट अरुअरुब पोसे फाजना खंगगा साखटनबगी पोमिटलोन यापसे हाइरमदि हैना इदि लौजे होकिबा तोंगानबा पार्टी की नेशनल की गवर्नमेंट अदुदा सेमी गवर्नमेंट अदुना मणिपुर की लेरिबा पोट असे मुन्न खंगगा प्लानिंग तौबिरमगदि ngasi अखोइ असुगामना सोथरमोय मतमदुदा करि लौगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पार्टिकुलरली मणिपुर असे भारत की मेनलैंड इंडिया दगी तामना लैबा समनदबा लैबा अबोइना जाति अबोइदा मखोइना ट्रीट तौगिबदुना अखोइगी मिरोल कया अदुगुंबा लूदबा एटीट्यूड अदुरा अखोइसे मेनलैंड इंडिया दगी करि हागनी खितंग नाथैरब तौबा लाइबसे मसिगी मरु ओइबा कोसी कदानो हारगदि कांग्रेस पार्टी ने हाइबसे मै हाइजनिगे ngasi lengak na piba CMHT gi card pairabasu hospital da admit tawrubadadi madugi kanaba leitabanina CMHT gi sijanafam khangdre hiram asida report ama Kari numittano aina college kagadaba karamba matamdano imung asina nungaiba fanglakadaba haiba wahang asi moirang them sanathoina hangduna lehori Wangjing Laisram Lekaidagi Moirang Them Biren Angang Oiringaida Masagi Anab Amadagi Kongi Sarukta Chingkibadagi Miga Mimanadana Lerakli Amadi Miyam Lakta Thokpangamdana Lerakliba Sanathoigi Apokpa Mapabungni Biren Giloinabi Moirang Them Ongbi Thazaman Bina Mimanadraba Mapuroiba Amadi Machanupi Ahumbu Chara Hendana Bahonabada Afang Bathabak Suduna imung purami chahi aniromgi mamangda mahaki thabakta ising sangduna masang amlaktabadagi hospital da pukhatuna laikanna khi amadi makhata na thabak subangam khidre adudai lakpadagi hujipokta labuk thabu oli aina nabadagi ongi dabai wani peru hei peru yola tharo yola sarakpani isa jingje mi thongin changune na laitabani na ko Charu pudi chida thamba isa lela bani hui na changani channa changani na khala bani matam no aina leirai matam ni Azinga sibo nunga ibo pangwana te isa charu pudi ne na ayamungam de adege mamuta taulai jene muji 이제 삑빠데 이마tumdagine aina chida khonga jalapadaine aina wanara ije aduna nuksada japanina chadu bakaya charaya lami chai theng pandana ju daktana mu laikan lai aduna ai penda babari yamani lariba isajida karino habada lakai member oyu ama oyu kana oyu hongba chawba china tei chadre chi ma thagat piraga chima tawbigani habado laite kanam tagi ngasibo langlang lijil aina lairije
Imungi potlum khudimak machanupi ahal Sanathoigi kokthakta taki leikaigi migi fi saba yauduna yamna wana mamabu layingnaba hotnaringai cherakta Manau nupi yaima Moirangthem nanau chahi 13 layong khangdaba laina amana naraktuna laikannaki Dr. Singna phongdorakpa matungina nanaugi thabakta apomba ama leire amadi masi cancer oiramba yai haina yamna chauna chingnaba leire adumakpu Sanathoi mathanata hotnabana nanaubu test tauba amadi makha tana layingba ngamdana leiri haukiba chahi English ngani sukna 13 ki November thadagi anaba horakhiba nanau ngasidi hogat kangkhat ngamdana famungda taduna lehori mamanabi singna lairik tamba chatpa harau kumai yawba uraga mathanata kaptuna lehori mayam skun ga uraga ayu kaninge imanabi mayam naga ay unaraga dagwa ay na moy mayam uda kaninge government ki side tagi so hatare ko mating pangi ko gi chief minister si mo tadi kay hainingi na ay na babana bamtang laying biyo Imung asi AAY card amadi CMHT card pai adumakpu hospital da admit tawdrabadi CMHT card pai bagi kanaba leitabana sizinafam khangdana lehuri Sanathoina imung asibu punaba hotnaba masagi mahai tamnaba su hotnabada awaba ama oire YK College ta 4th semester tamjarabasu college kaba ngamdana leiri amadi mina sizinaramba boygi makhum phawba khomjinduna lairik iduna mahai tamnaba hotnari Migi fisakon phawba waiduna imungi awatpa mensinaba hotnari adubu leitabana herman khibana fi hoba ngamdana leiri tingwangi card pai adusu kanabam khangde emi tawdradi adugi sinabam leite hare aduga AAY card pai AAY card pai besiju cheng adum botar masing da pi akhoi mungi botar aige thar akhoi hum botar lei akhoi katang cheng phange aduga baba se disable hoine ha disable certificate kumadi pai disable certificate pai aduga adudagi di kana bakari kai sidagi kana ba amta phangdri haibe adu amutang di phangare akhoi sidagi kaka disable loibam lei aduna tawbiraga lupa 6,000 phangwam di yawgare Asi yauna soksilaba upai leijadraba imung asi mari leinaba sing amadi miyamna angamba mateng pangbiduna mimanaba punsi amada purakpada mateng pangbiu karamba matamda imung asigi momon nokpa yaba numit adu thorakkani haina wana ngaiduna lehori imung asigi fivam miyamna hojik ubikhrabani imung asida leramliba fivam asi aduki matik soksina leramlaba famni imung asida leiriba machanupi ahlasina Inkhalakpagi nupi macha ama oibagi keza maujaduna leigadaba matam asida imungi leitalairana henman khibana imungi awara passing mention na bhona bada masagi mahi tamfam phawba chatpa ngamjadana mafam sida leiramli matang asida miyamna mateng pangbiba mandi lengakna mateng pibi ba haibasi thengmallabani paudam jariba video journalist Naresh Kaloina Onel Sambanduram Times of Manipur News lamding laishram lekai Paugi marak thadna atenba break amapung lominasi lamjingba nidhi limited ki members singda akaknaba matam kharakaki oina khudongchaba sing pizari khudongchaba sing adudi saving account hangbada chada lupa taruki interest pizagani fixed deposit amadi recurring deposit ki oina chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani daily deposit ki oina su chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani karigumba members singna business loan personal loan natraga mortgage loan lawbiragadi sada lupa taragani pandagi lupa kungi apik pasendoi haibadi reducing rate ta loan lawbiba yagani akaknaba matam khara khaki oiba khudong chaba sing asi lawbiranaba members singda ningsingjari masiga loina na kanagumba member oidriba singna member oibinaba ekhoigi office ta lengsin birau amadi akupa marol sing tanabiu ekhoigi address lamjingba nidhi limited near Nityananda Mandir Nagamapal Rims Road Imphal West mobile 9366857001 email lamjingbanidhi@gmail.com website www.lamjingbanidhilimited.com lamjingba jewelry na adomgi dama khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari ekhoigi service singdi inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna lawjari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Nasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbajewelry@gmail.com.
Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764-29-34425 and 940-299-2391. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Advanced booking for events, conferences and party, 50+ covers. Aris Tower since 2002. Kindly contact us at 961-271-9966. Address Uripokhui Dromleka, UK Road, opposite petrol pump. Well, this is true. No matter where we're at and how busy we were, we may not get the time to spend the whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities. Break ki matungda makha taba pau amuk pijari. Ngarang nubidang pung mari rom taba matamda Kangpokpi Police Station gi manung chanba Civil Hospital Kangpokpi gi manakta leiba transformer ama sembagi thabak chatharingaida khangaudana pokhairakpadagi chahi 8 khakta ngariba nupa macha ama soktuna Rasmedi City da laikanakre. Laikanakraba angang adu Kangpokpi Ward number 12 tagi Thangboilan Khongsai apokpa Satkosai Khongsai kawi mahaki masa chada nipugi changda chakre hairi. ABP Manipur na sinduna a talk on inspiration of emerging Bharat haiba hiramda khana nainaba mifam ama ngasi palace compound da leiba lamyanba sanglenda pangthokre. Thauram aduda ABBP gi National General Secretary Asis Sawan yauna ABP BHP Manipur gi official kayana saruk yaki. Ngasi pangthokhiba mifam aduga mari leinana ABBP Manipur gi President Dr. T.S. David na mifam asigi maruiba pandamdi haurakliba naharol singda bot thadabagi kanaba amadi bot thadaduna afaba mihut khanbana leipak amabu chawkhatpa purakpada kaya yamna mating pangbage haiba adu khanghanbani. Loinana tongan ba mikhalga mari leinana wafam kaya su khanagani haiki. Nauna hawalakliba amadi darkar leiriba bharatki hoigi anova nirman bharat ama langnanabagidamukta sigi matangda koina talk program ama ABBP Imphal City Unina sinjabani. Masi election ga maridi lainade loinana akoina koigi ABBP ki taraptagi koigi chahi election khudimaki akoina lorokpa thodang amado madumasu akoina laiba khongset asida advantage loraga akoigi nation pass vote much saiba theme asida akoina say no to nota da vote hada biganu loinana akoigi lairiba mayam candidate mayam sidagi base ama choose to view haiba campaign ama akoina start okjabani ngasi masi kenoni akoigi ABBP na sai khudingi any election Lok Sabha gi lakumatam Rajya Sabha gi original lakumatam da akoina we should choose our leader great leader adu ko youth focus toba amadi akoigi national security da keno toba ma akoi candidate right candidate am choose tawna ba akoina akoigi keno se campaign se chathajabani.
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛꯁꯨ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯃꯆꯤꯟ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯖꯂꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯡ ꯃꯄꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯕꯖꯥꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 992 ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯆꯦ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 36 ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯚꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈꯤ आईना थिंख्रबा लालहौलुब UNLF की केडर अमा ngarang इम्फाल वेस्ट कमांडो की कांगबु अमना इम्फाल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सगोलबन मैनो लेरक्तगी फारबा मियोय अदुदी सेल्फ स्टाइल कैप्टन सलाम खेमानंदा एलाइस बुंग एलाइस नोंदोन लुआंग चाही निफु मरी अपोकपा एस निपा मचा मैतै सगोलबन मैनो लेरक्तगिनी पुलिस तगी फंगबा पावगी मतुंग इना फारबा मियोय असि इंग 1958 लुप असिदा यावखिबनी नागालैंड की मफम अमदा बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग फंगखिबनी महाकी आर्मी नंबर 488 नि 11 बैच ngakpigani taramathoi suba batch ta yaukibani hauzik na loop asigi self style major yuhaiba kauba amagi makhada loop ki oiba thabak thoram sing tawbani hairi makha taba ain ki oiba thabak sing lokhatnabagi dama Imphal police station da sinakre hairi amuka suhanna break amatang logzari. Hello, good morning sir. Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? lamjingba motorna miyam da kana ba piri basing se kari no khudong chaba kaya ma pizari aikoina phanganjari ba product sing di trucks tippers haulage bus amasung genset ne documents ichang dana adomi sale amadi matamang handana loan gi khudong chaba pizari HDFC Bank Lamjingba Finance amadi Shriram Finance kasu khuchamna na junction minari matik charba khutsu khulai amadi crane yauraba aikoi gi sport servicing van adom gi damakta matam pung badalai jari bus sing yon madanatana school college universities office ki tama contract basis da lobi bagi khudong chaba su thamjari amadi genuine lay parts sing su phangdigani adom gi mai pakpana aikoi gi mai pakpana nupa khaktabu sagai lepkani haiduna chakthukjani hinglibasingse mama amana bokpani mama do nupi ne habase kormal nipa poksunati ipa numanga tawdana ari amada senting na bathabak adugi mohotane laida kabu khudumama katlaga lushilga lor aibu nangi angang longnaba thamba miro senaba ngamdragana nupi ni kai dodoino khongbandra kaino hudok chu kaino nangna na cha nupa am yawusinate do nangi nupi ma thirage dana leppe piba amadi poktaba yadarani taunariba mayam chi khangedana yengu nang ngasimak yumji thado sakadamni bochwa ngasine mai ka du solan chalo mase mahi laina longnar kani macha masu gi ningba thunga loidoi oiradi pedau bokpiramino hadok yadro sagi sarang manungda imana kayawan nang puduna chelaki imagi bema na matik saba mi mati oidaba yadaba nang tamo khaktani nushi diye phai nang ngasi digi ai amon uni di khalu kadai chatoiba Pakistan salaga sosai bomber oiga sirage kaino idi nang pelo duda nang honari do hanba leitana dum honaga dabane kidoroge nangi hosiki wahaido karino khangdana thamoida pale ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯪꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦꯂꯥ ꯆꯟꯅ ꯃꯦꯔꯤ ꯀꯣꯝ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒ ꯄꯣꯛꯂꯝꯂꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯝꯒꯅꯤ Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Laikai near Rims Road opposite Koirenge Auto Parking. Science stream the Council of Higher Secondary Education Manipur Loba class 12 ki parikha da 3rd position Yumnam Devjit 9th position Akoijam Badal Singh 9th position Konika Nomaitem 10th position Asem Koronganba 10th position Laistam Iboba Maitai 15th position Haubam Arvind Singh Amadi 17th position da Sagol Sem Biki Singh ne Arts stream da Anisaba position Takraba Takhil Sangbam Sunaya Devi 3rd position Yangkhom Gunchenba 4th position Texum James Singh 5th position Moirangthem Loya Ngamba 7th position SS Obed Kharam 8th position Takhilamam Ores Maitai separated boys and girls hostel
ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाव अमुक हन पिजरी परमानेंट अकाउंट नंबर पान अमसुंग आधार लिंक तौबगी मतम लेंगाकना चटलिबा चाही असिगी सेप्टेम्बर 19 फाउबा सांगदोकले हाइना ऑफिशियल ओइबा चेरोल अमना ngarang थोखरे अदुम ओइनमक आधार इनकम टैक्स रिटर्न की ओइबा थबक थौरम सिंगददी तंगाई फदबा अमा ओइहल्लगनी लोइनना हाइरिबा चना कांगलोन असि एप्रिल अमदगी चटनबा हौगनी हाइना पल्ली The Indian Space Research Organization ngasi ayo Sriharikota dagi tongan balaipak singi satellite yauna imisat sundrangda thagat kre satellite sing adugi manungda US ki satellite kungamari yauri mission asina ISRO gi ahan ba experiment oibata natana sundrangi tongan ba mafam ahumda khulai sing thamgadori imisat satellite asina electromagnetic measurement dasu mateng oigadori khongthang asi mission sakti yauna anti missile gi changyeng maipak na pangthok khraba matungda lokhat khibani इमीसेट थागतपा असिदा ISRO की 3rd generation workhorse polar satellite launch vehicle सिजनकी PSLV सिजननबा असि हंदक असि थारगा 94 लक सुबनी लोइनना satellite सिंग असि commercial arrangement अमगी मखादा थागतखिबनी हाइना ISRO की माइकैदगी फोंदोकली लोक सभा मिखल की मतम नक्सिल लकपगा इरोइनना सिक्योरिटी फोर्स ना लोखलकपा सेक्शन थौरांगी सरुक अमा ओइना नागालैंड की तोंगान बा मफमदगी असम राइफल अमदी पुलिस की कांगुना खुलाई पाइबा लालौलुप सिंगी लानवी सिंह खुलाई कोनना फागत लेप्ट्री ngarangsu असम राइफल अमदी पेरेंट पुलिस की अपुनबा कांगुना पेरेंट डिस्ट्रिक्ट की लोअर सिंजोल विलेज ता एनएसएन आईएम की लानवी सिंगा मिखल गा मरी लेनना पामदबा थौदो खरा चथा गदौरे हाइबगी अककनबा पाव खरा फंगबदगी थीबा हुंबगी थबक चथाबदा AK-47 राइफल अमा ग्रेनेड अमा याउना नोंमै मरु कया अमा फागत पंगमख्रे अमरोमदा जुनहेबो तोगी मफम सिंगदा थीबा हुंबगी थबक चथाबदा मियोय अमा खुलाइगा कोनना फागत पंगमख्रे फागलबा मियोय अदुगी ममिंगना किहितो चिची कवी मंगोंदगी 9mm की पिस्तौल अमा याउना तोंगान बा मखनगी नोंमै मरु सिंग फंखी चैरकसिदा दिमापुर की हांगकांग मार्केट मनाक्तगिसु ममांग थागी कुनगा मापंदा NNC की डेप्यूटी फाइनेंस सेक्रेटरी याउना महाका लोइनना मियोय अहोम सेन खाइबगा मरी लेनना चे चांगा लोइनना फागतखी ngasi ayuk anganbada Jammu amadi Kashmir gi kha thangbada Pulwama gi Lasiporada Bharat ki lanmi singa khut thongna bagi thodokta lalhauba mari hatkre thodok adoda army gi jawan ahum police personnel ama asok apan nangki पुलिस की वांगांग लोइना मीडिया दा फोंदोरखिबा पाव की मतुंग इनदी आर्मी अमदी पुलिस की अपुनबा कांगबुना अककनबा पाव अमा फंगबदगी लसीपोरिया एरिया दा थीबा होमबगी थबक चथनबा संगसिलुबा मतमदा मफम अदुदा हाना चंगजफम लौदुना लैरंबा लालौबा सिंगना आर्मी अमदी पुलिस की माइकैदा नोंमै कापसिलकपदगी हंदुना माइकै अनिमक्ता खुथोकनखी मदुदा लालहौबा मरी हाथकी खुलाई कया अमसु फागत पंगमकी थौदोक अदुदा आर्मी की जवान मरी पुलिस पर्सनल अमा असोक अपन नंगकी सोगलबा सिंग अनकपा हॉस्पिटल ला लाइकनखी सोगलबा सिंग हौजिक खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे हाइकी लुपा लाख अनी की रिवार्ड लाउथोख्रबा टेररिस्ट जैसी मोहम्मद की मरुइबा लानमी अमा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कांगुना श्रीनगरदगी फारे हौखिबा कुमजा 2015 मिरोड ओइना लैखिबदगी फाननबा थीदुना लाखी जैसी मोहम्मद की लानमी अदो श्रीनगर की कुपवारादा लैबा मसागी मयुमदगी ngasi ayuk फागतपा ngamkhibani फारबा फयाज अहमद की मथक्ता दिल्ली हाई कोर्ट ना नन वायलेबल वारंट पानखिबगा लोइनना वाहंग पहंग चथरी ngasi ayuk phongkiba Manipur gi pauche singda kari kari maru oiba pau yawi haibadu mayam puna amutang khangminasi lamjingba times congress ki matamda ban blockade natana chawkha thorang amata paikhat lamde chief minister mikhal da congress na soidana mai pakani loken nando nanthokhiba manjur gi misi CBI da sinagadavani कांग्रेस तोकलगा चंगलग्लिबसिना चाउना माइ पाकनबगी खुदमने पान आधार लिंक तौबगी मतम सेप्टेम्बर 19 फावबा सांगदोखरे संगाई एक्सप्रेस ड्राइवर सिंदोगलसी एक्सीडेंट थोकलगनी हाइना लाउखिबदु आइनी एन बिरेन बीजेपी चिनगा खुदका मानदब पार्टी ने SECC डाटा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी रिपोर्ट कौखिबा थाउम हेलबसु थागलक्ट्री पोगनफम CA will chana halaktanaba voter singa section view haina minister Jayant Kumar na appeal tawkre BJP lengak lairi makhai lamdam sigi ngamkhai amadi yelhomi sing ngakane NB Rain Asa Kumar masana mihat pani haiba yazare SP BJP ki councillor
मोदी आर्मी के प्रेसिडेंट यावना मी कया कांग्रेस ता यावख्रे बीजेपी दा थाजब लेट्रे हाइबदु ताकले ओ इबोवी सनालाइबाग MGNREGS मणिपुर थबक पीब ngamdaba स्टेट पुमनमकी मकोकता लेरे मथंग चहीसु लेदौरी नुमित कुमाथोय निखक थबक पीरगा सेनबा चही लोइसिनख्रे बीजेपी नतबा सेकुलर फ्रंट सोइदन लाकनी नरा कांग्रेस न सोइरमबदगी मियामना अवाबा मायोग नरिबनी एन बिरेन मणिपुरदगी पुरफा यामलबा सना कलकत्ता दा फारे नहारोल की थौदांग मणिपुर अस्पा थमजिलंबा ILP लौथोकलंबा कांग्रेस दा भोट पीवा हाइबसी प्रजा सिंह हेना वानिंगाइनी एन बिरेन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मियोय चहुम यावना पुन्ना मियोय चौंगारोम कांग्रेस तगी तोगलगा बीजेपी दा यावख्रे नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगदा मरुओइना मणिपुर प्रजा सिंगी इंटरेस्ट सोकबा थबक थौरम सिंगदा लेपकदबा पार्टी असी NPP नतना लेरोय डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मंजूर मिहात CVI दा सिनदुना थिगधनगदबनी जॉय किशन इचेल एक्सप्रेस मियोय चौंगारोम कांग्रेस तगी तोगलगा बीजेपी दा पाइसिनख्रे कांग्रेस की मतमदा लमदम असी ख्वांग यौना पुथरमलबनी थिका ओरिएंटेड गवर्नमेंट ओइरमलबनी बिरेन नंदो नाथोखनखिबा गवर्नमेंट के खुद यावब्र चिंगनै जॉय किशन लमदम सिगी मियामना बीजेपी दा थाजब लेरक्त्रे कांग्रेस की मिरेप अनिमक माय पाकनी इबोबी इरैबाग मंजूर मिसी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी चथरगनी जुडिशियल इंक्वायरी ओइना चथनबा कांग्रेसना डिमांड तौरी साफु कया लागलबसु बीजेपी की लेंगाक लैरिमखै मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कैदौनुंगदा कायहल्लोय चीफ मिनिस्टर आइन थुगाइबा मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट मुथलसी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुका हन्ना पिजरी ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस नौना अमुक सेमले हाइना नौना सेमलबा ओइनाम ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट ओइनाम इबो चौबना फोंदोख्रे इनर मणिपुरदा मिरेप ओइना चोंगथोरकीबा सिंगी मनुंगदा इंडिपेंडेंट मिरेप ओरिबा RK सोमरेंद्रना माही मसिंगी थाकता ख्वाइदगी नेमबा मिरेप ओइरे कांग्रेस की मतमदा मियाम की मरक्ता खाइबुम ताननबा सिल्लगा थनमी हाइना इनर मणिपुर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बीजेपी की मिरेप ओरिबा डॉक्टर RK रंजना फोंदोख्रे अमदी ngasi gi lengak na piba CMHT gi card pairabasu hospital da admit tawrubadadi madugi kanaba leitabana CMHT gi sijanafam khangdre हौजिकी ओइना नुंगथिलगी पाव मीटिंग ताबिरिबा सिंगु लुचिंगबिना अमुका हन्ना खुरुमजरी